การซ้อมวิปัสสนาสาระสำคัญแต่เอาไว้ได้สำคัญจริงการซ้อมคือการจัดแจงประสิทธิภาพบางอย่างอาจมีประสิทธิภาพเอาเธอคงว่ากันหนึ่งประมาณยังไปไหนอันนี้คือการหาทางลงเนี่ยโดยความพันธุ์ยมจัดแจงประสิทธิภาพบางยมtừ dịp này đã sẵn sàng chứng ở này thì mỗi nhung chặt chành lôi mà chấm nái tại lừa cả chấm nái bắn toàn xem đẹp nông của sáng mỗi tiết nhung vô từ Paris chỉ và cam bọc nhúng đây bắt đầu cho nó ở dương chia 100năng một này tiết nhung vô từ vị này vô lừa đầy thlý đồng bay lụa bằng vờ trên đấy như đẹp bê clay hay ở này trong khối nước từ nhung thiểm xem đẹp ngay chỗ này vọt bọc nhung cho mùi khổ sáng cứ nhung vô từ vị này vô từ lừa đây chỉ cả nâng đâm là nắm đại miền từ tua phơi dạ phê với xem đẹp dương miền trên nó về đại dương chỗ này vọt dương mình chăm bạch phơi cả hot nơi là hộ đỏ trắngการตกดะนั่งใจจัดใจเลยกะตัวไอ้เพลย์จัดยังมีสันติภาพนั่งครูซามีสเปมโกลให้ไว้เด็กยมสบายจัดนู้คือสมัยบอกยมกับบ้านแถวยมทาเราไปได้กอดบ้านจูบยมก็ได้มีปัญหาเหิงลอยกะเตก็ได้คว้าลอยใจก็ได้มีปัญหาเราไปได้เถิดกาตัวโคเป้ได้เถิดกาลอยยมอาจดัดสายในอะไรมาโทษนี้บ้านตอนเต